vatandaşlarının özgürce yaşamasını istiyor. Evropské občanství evokuje u mě sílu, možnosti, integraci. Problém vidím naučit lidi chtít být občanem Evropy, motivovat je na to, aby chtěli být silní, aby chtěli něco dokázat, aby chtěli se poposunout dopředu a využít ten potenciál, který Evropa má. European citizenship for me means collaboration, union and closeness of people. It's allowed to get over national boundaries and feel part of something big. Význam Evropské unie vidím v tom, že nám napomáhá v rozvíjení přátelských vztahů mezi jednotlivými národy a jednotlivými zeměmi. A to všechno přispívá nejenom k růstu ekonomickému a k růstu v oblasti kultury, ale myslím si, že velmi významným efektem toho je také to, že přispívá k udržení míru a přátelství mezi jednotlivými zeměmi, že nás chrání před vznikem třeba nějaké další války nebo konfliktu. Benim için Avrupa vatandaşlığı sosyal ekonomik yönden rahatlık ve serbest dolaşım demektir. For me, European citizenship means to be connected with the whole Europe. European citizenship, for me, it means that when we are in the European Union, it's much easier to travel, and other countries are more open for us, and we have good things about it, that the young people, they can travel, they can work, maybe they can find a better life in different country, so that's good. Ülke sınırlarından rahat geçişi, kültür, lisan, ekonomi ve medeniyet paylaşımını kolaylaştıracağını düşünüyorum. Alors, la citoyenneté européenne, c'est pouvoir aller dans les pays aujourd'hui sans être confronté aux frontières qui permettent la liberté de voyager, de rencontrer des cultures, des pays qui sont à côté des nôtres et qu'on ne connaissait pas forcément avant. Et du coup, avec la monnaie unique, ça facilite aussi les échanges, les achats dans les autres pays et de pouvoir découvrir justement toute cette nouvelle culture qui était inconnue jusqu'à maintenant, puisqu'on avait les frontières et qu'il fallait des passeports, des visas pour se déplacer dans les autres pays. European citizenship means for me is that support each other in bad times and sharing values and of course being together. Benim için Avrupa ülkesi demek, tüm ülkelerin serbest dolaşıp sosyoekonomik yönden eşit, birlikte, hür ve demokratik yaşamak demektir. We need an ideal and the citizenship in Europe is the possibility. For me, the European citizenship is a way to be compact. Evropsko državljanstvo za mene pomeni biti povezan v celoti z Evropo. Avrupa ülkelerinde özgürce vizesiz dolaşmak istiyorum ve tüm insan haklarından yararlanmak istiyorum. I am very glad to participate in this program, make friends in other countries, speak English, Deutsch, trade dinner of other countries and plan the future cooperation with friends of other lands. Evropsko državljanstvo pomeni dobiti priložnost za izobraževanje in povezovanje med državami. European citizenship is for me free space for friendly cooperation of the people with the same interests and same hobbies without strong restriction.